Good morning. So, atong exercise. Stretching sa morning. Mga exercise ni sa mga 40 na. So, inyo lang i-spread inyong kamot. Cross, 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 cross. Ano siya na exercise? Gamit yun para luag ra. Para to start up a day. Kanya, you have less than an hour. So, stretching lang ta. Start na ako akong relo. Stretching. Cross, cross, cross arm. Let's go. 100 counts, 200 counts. Kasi natin. Ang goal is to stretch the shoulder, then ang upper body. Crisscross, crisscross. And you can add a little bit. Kani sakit pa niya sa mga beginner. Kaya ang mga body twist. Pero ang iguana. Hindi rin. Swing na ang arms. Let's relax. Inhale. Exhale. Keep your feet on the ground steady. Please, magkadugay na siya, magkalami. Lami na. Depende na sa level. Twist lang yun. Let the spine twist. Kuto-kuto. Wasa na. And then, kuan, anang relax na jump. Mura kag ga-jumping rope. Pero, i-drop ni may mong shoulder. So, kato. So, easy exercise. Then, another body twist set. Twist. 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 So, feel mo, warm up na. Tap kasi mong body para mo-activate ang imong body or imong cell for self-awareness. Tapping. Ano tawag? Tapping. Tap, shoulder, arms. Para lang mabuhi. Hold your body para mo-activate. So, kana, feel na mo yung ano. Then, proceed ta sa next is upper body mo to na fresh. Lower body, just light squat.
So kani akong buhaton, squat. Na squat kani siya, it will take some time na mag-practice kay kani deep squat na lang gibuhat. Pwede ra ana. Deep squat. One, two, three. Exhale. Oh, 20. Pero imong heart rate. Tanawa ang heart rate mo na. Kato pa lang nga. Kani, side bend. Side bend. Ah, ah, ah. Side bend. Ah, kung imong i-bend, mo stretch ni diri. Ah, 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 ah. So, mo to tong basic na exercise na pangpa warm up sa lawas. Mo to ang buhaton everyday. So, 5 minutes na warm up. So, hopefully, okay mo ni. Sunod na sa na video. See you around.